Lenge kungam san tarini pyogyolo ni donchi kya ngapchu rabni chuyo le pyondanga ba nön dawe cheba nga ta chilo ni doni saksum le taw trugbe che nyush saksum resapasan re resapasan chajen tunda chiki sangyu choktu ki lerim de kunzu shukhi hi lerim hutini sikro na Pemi lana mebi uti jinor konsekyam gyoyen chenpu choa ki gyakar ki sinzin jamku Draupadi Murmu choa la gyakar ki samdi tse kyubari. Tenyan sakur di resa mingma yin gyakar ki sinzin jamku Draupadi Murmu choa kongtang tuju renga la pepe gyakar yin jinor konsekyam gyoyen chenpu choa ki samdi tang da sinzin choa kukam sedang tang nawe gyakab chenpu di shin tsakzu nga uti tupe tomyon tse du. Songtin tena pemi namla tsuna gyakar ni pabe yu la tse de tsukdu kurshin yobata 달로니 페미토 갸가르도 젠주엘라 펩네 밀로 tuksu 랩시 코신 요페 다버 갸가르 쇼마니네 페미남라 튕교 람데 칸레 나신버 거딘 제린 슈도 샹양 콘스캠 교연 전부 조기 갸가르니 망주 계급 최슈시긴 바마세 다자 점린 나게 멤버르 망슈테 차요부터 갸가르라 나땡 송제기 셰윤 니버 칸레 요답 점린테 나라 참제당 시대 튕규 니버 땡교바까제도 Yang sakur di resa dawengin jino khoskem gyon chenpu choki shuga gebe potang tu peyu shar kumbyu nyadab ki yulung kaane pepe tenten chushu wakajik la mani jaglung tang kalup gatin tse yubri. Kapte jino khoskem gyon chenpu choki pyo kanjen ki chongde shin papacheri si tang tumu mayinbe dewa tamsab yo gorka tse shin papacheri si ki chilab jubar zo sempa sampu che gyobe kalup pe du. papacheri si ki chilo yongyagi gyu zoro di Sabo sabuche. La se. Cheswa. La se, tuji. Jense lo so de bu yese ni be. Lu lang che da na ene. Jense lo so de bu me ba fe. Cheswa. La se. Sem sangu. La se. Su le ne tai su je ji gi. La se. Sangu qi che de yi na. La se. Ene pa wa jen se gi. Chen lo de ga zu ju yin bu de. La se. Yang sakur dina pemitik zuki pende si kyong pempa tsiring choki National Press Club of Australia she olin kyayon sargyo tunzo ki kodi nawe pyoge kanyon shiti tang sargyo ki tenja shebe jushi tola sungshe na yubri. Kapte pende si kyong choki tseme shiwe lam tokyo bar kajek chen yang zunyo tungdi ki tablam sangsho ni tseme shiwe lam te yinpa sungpa tang ta gyana shungi tanyon wo shishu pemizo kadu tseme nyang tang nyongshi gyo kyang tabar tseme shiwe lam ki tohne shigyo nangshin gyo pa sung yubri. The Tibetan Buddhist culture has something to offer to this world. We expected this 21st century to be much more peaceful world. People are much more educated, economically much better, but we are witnessing so many hotspots of violence around the world. We want to set an example of peaceful resolution of conflicts. We have always resorted to non-violence as a means, and His Holiness has been very categorical in his statements that if Tibetans take up violence, I will no more be responsible for the cause of Tibet. So it's not, as I mentioned before also, it's not like Tibetans cannot take Chinese life, but they are not taking it. They are resisting from that. They are practicing peace, and they are burning themselves to death, hoping against hope that the Chinese government will pay some attention to their plight, or hoping against hope that the international community will come to their rescue, but to no avail as of today. But I keep reassuring my people that in such a peaceful movement like Tibet, these are accumulations of actions, and all their sacrifices will not go in vain. It will have its results in the end. But when you follow non-violence, it's a more difficult path. It takes longer time, but that is the only means to resolve conflicts, because violence begets more violence. If you take up violence, there's never going to be an end. It's going to be a cycle of violence. Tanashin sago de resa mingmanin pende sigyong cho Australia chozo kongwo nyesu surnyen la peshu gop chozo tumi namne kasu shu yobri. Tenya chozo kongme na chozo tumi jangbu Janet Rice shoki pende sigyong cho ki zuebe pemi kuzab namba chozo su pebar kasu tangta. Australia shung nyo ne jinor konskyam gyon jangbu cho ki yangsi te gyana shung ki teju goktable seju tenpeb nang gyobe begyu nang tu. Deshin chozo tumi jangbu Linda Reynolds shota chozo tumi jamku Lydia Thorpe cho
Tozo Tumi Chamku Deborah O'Neill Cho, Tozo Tumi Kushab Tony Sheldon Cho, Tozo Tumi Kushab Jordan Steele John Cho, Tozo Tumi Kushab Nick McKim Cho Chenikang, Kana Shunki Pöna Chöde Rawanta Dugyo Rawan Dogre Tongshimbe Kortan, Mise Peyuki Tenja Lopta Chenzu Chebaso, Pönangi Zara Nedankaki Kola Sungtu. Chozung Tozo Home Chogantu, Tozo Tumi Chamku Susan Templeman Cho Tang, Tozo Tumi Chamku Sophie Scams Cho, Namni Nekang, Pende Sigyon Chola Kasushu Yobri. Kasan resa pubingin pende Sigyon Choki Australia Chongke Melbourne to Tenshi Chebe, Australia Tan Gyagar Delam Tine Kang ne Koti Shube, Pabingi war Nadenki Dewa Shebe Jushi Tola Sungshe Yana Yobri. Ninde pende Sigyon Choki Victoria Kutu Nedu Peri Manso Dan Tuteki, Kapchutube Kashaki Kombashe Jotan, Rangri Manso ne Sosu Gekaki Logu La Tonantang, Shedo Gyugyu Kegang Chimbu Yimbe Koso Sungshe Nante, Chongke Melbourne Kuiki Lerimka Lekwa Tute, Tari Resa Pasangin Oling Chongke Brisbane Du Pecho Chung Yobari. Kapten Namtanto Pemima Jitu Doring Tenzi Pinzo Laki Zöbe, Queensland Peri Zobe, Sozo Zöbe, Tsongmi Nabatan, Sane Manso ne Pepsi Nelen Saki Shudu. Shize Pende Sikyon Cho Tawudi Se Chosom Ne Unzuki, New Zealand Ki Tronke Auckland Ta Wellington Teje, Australia Tronke Sydney Ta Canberra, Melbourne, Brisbane Jesu Samsi Na Yobatan, Tengdi Samsi Dishi, Chize Nish Zenga Yin Yongsu Chukti Yobari. Pende Desung Kalyon Geri Domacho, Pyogi Shunu Kuti Sabjong Teng Nishube Chukdom Zegor Peshu Na Yobari. Tenya Sakuru Ngumi Resa Pasangin Pemitizuki Pende Desung Kalyon Geri Domacho, Pyogi Shunul Henzo ne Tading Pyogim to Chize Chungi ne Judu Bar, Nintang Nirin Kodi Shube, Pyogi Shunu Kuti Sabjongi Chukdom Zegor Tola Kundren Zor Peshuki, Sojawa Shunge Namla, Kalyon Cho Tenga Pyogi Shunul Henzo ki Gule Nawe, Nyongwa Chiten Danta, Shunge Tsu Nguyu Netan La Shite, Legu Pegyo Batan, Labardu Neyu Gyaga ki Chizo Dan Tolop Katu Pyoge Kanyo Kola Kodo Pegyo Be Lamdun Sungshena. Nyamde Gyazoki Dromi Topdan Lenzo Teng Ngapju Ngasombe To, Pönangi Pymitsu Yangawe Nedanka Seto Nakdu. Tenya Kasan Resa Pubingin Swiss Tongge Jinuar Nyamde Gyazoki Dromi Topdan Lenzo Teng Ngapju Ngasomba Tsokshimba Dun, Gyazoki Pymela Yenje Gotoki Tsokshung Dun to, Swiss Kuzab Tyongkangi Leje Kalden Somalaki, Gyana Shungi Miri Yenje Ki Siju Latarwo, Pönangi Pymitsu Yangawe Nedanka Seto Nakdu. Tenya Kante Somalaki, Taungwe na Nyamde Gyazone Gyana La Gership Ki Tsongdu Tola, Nyamde Gyazoki Keke Tsokshone Gyana Shungla Pönangi Pymitsu Yenje Chebi Siju Latar Tsamso Gyobe Nengu Na Yo Korsungshin, Gyana Shungi Pöna Tsewangi Pepe Loptaka Gokyab Chupatan, Tenja Lopta Zuba, Pöki Kei Lopjong La Tamta Cheba, Chikyo La Ger Zentro Cheba, Nyezo Gurgyo So Sedyon Tanta, Pönangi Pymitsu Yenje Ki Siju Latar Tsamso Gyobe Regu Shudu. As reflected during a treaty body review of China, the Committee on Elimination of Discrimination Against Women raised a series of concerns over issues affecting the life of Tibetan women, including barriers to access to justice, closure of Tibetan schools, forced residential schools, denial of access to education in Tibetan language, confiscation of passport of Tibetans, as well as forced labor and forced marriages, and the undermining of linguistic and cultural identity of Tibetan women and girls. Thus, it is important to echo Sito's call to China for effective implementation of the prohibition of discrimination against all women, including Tibetan women, and abolish all forms of discrimination against Tibetan women. Didante Yan Sakuti Resa Mingmangi Nyamde Gyazoki Dromi Topdan Lenzo Teng Ngapju Ngasomba Tsokshimba Dun, Swiss Kuzab Tunjo Lagonda Jigye Yobe Mirik Sungyo Tsoba Sungdeki Koti Wo, Nyamde Gyazo ne Geji Dromi Topdan Ki Yongkyab Sera Kyangde, Longo Dunju Denga Kowe Tsamdir, Tada Pöna Tangnuenki Nebab Jidar Cha Yobe Jushi Tola Suzo Shikyang Gongzo Na Yobre. Sakuti Resa Labe Yin Hlo Amerike Kuzab Tyongkandu Zen Luki, Nangchö Kyabel Kuzab Jamku Monja Goin Rushi La Chebebki Kuzab Tunjo Jimitsiring La Ta Jeme Na Du. Jeme Teto La Zula Lobin Lia Diskin La Tan, Zula Lobin Basilio La, Palas Athena Tine Kanki, Tonia Akhtar La Je Lenshu Na Du. Geji Lhamyo Tuden Chesho Na Pyogi Dyogal Tsoba Thoma Lenshuki, Pyogi Tumo Mayimbe Lhamyo Tabshun Nangsa Yobum Sigbishu Du. Tenya Hungary Gyasa Budapest ki Tamjo Kantu, Zamling Nangi Lhamyo Tudun Cheshoshi Gongzo Shu Yoba Tetola, Pyogi Dyoga Tsoba Tumpyo Dar Lenshuki, Pyogi Tumo Mayimbe Lhamyo Tabshun Nangsa Yobum Sigbishu Du. Lhamyo Tudun Teng Juba Tetola, Zamling Gyagab Ka Ngapju Ngapge Ne Lhamyo Tunzo, Shibgyala Nyamshu Na Yobare Du.
초송 표기 되고 저번에 치제 쭉징인 헝그리나 덴시 지역에 낭된 때네 관계 라마 춘베 라기 덴슈더 표기 되고 저배 규제와 남네 뎨바샤게 도배 제남 식비 양슈게 참디네 둔자지기 상교 초도기 레림대 쭉디시비 nganchoi lerim sensi nawar kadin che sago chema che no